chung in chung television zona ba me goita rele me ko thon ri we asai tungai bu zain tri na padai twang local daily newspaper gan sai tong kabi su me cham da me goi na khang pa in daw lo ni rele me khau Dihcham khani Gaanphiu Mail kho ko ma ilawe Asian Development Bank ADB rina sin mai Imphal Kangchup Tamenlong cheng tat me khau compensation ti gazi mai asai ngan na ti makwi zeng rina July 5 nung khori ka hau na tan custody ti tan da la ke tuna Phalong 3 pup jeng development company resa kan the Imphal East District honai mai thamna pokpi shanti khongbal tuna kaw mai nam kho dulanung jingmang khong ru makhai zeng khorina ri ka hau da kan the Marine Students Union re Indian Army ta machong makhang la ding kai lo kan the asai ku medical entrance ni tong question paper leak slo kan mai hai Rabi Atri tuna kaw mai purina the tuna thaipat kan the tuna Dihcham khani Tamenlong Times kho ku mahilawe Senapati District ko Kukizo Rongmei area nun khang hai essential commodity supply subam mai hai Senapati District Apex student from Senapati District Student Association SDSA rina thingan thei tuna Tamenlong Times sungsam ko hilawe National Testing Agency NTA tong Director General Subodh Kumar da kabam khorit lagalana retired IAS officer Pradeep Singh Kharolata insilodat kante Manipur Valley District tong kabam azu ko hai Sunday nung tai protest at gay kante Rongmei Churches Fellowship khani Rongmei Students Union Kariulana Dulanai Rongmei 1 Baptist Church ko class 10 12 UG PG khani bai mai exam ko pasukan mai goi khang felicitation lampal ona tat gay kante Kukizo phom nun rei ka new tong demand hai nu lo magitai Autonomous District Council ADC election boycott sukang sagan the tuna Gaanphiu Mail ko hilobame Manipur Police Commando ASI rei police guideline tuan metan social media ko upload sukulo kan metang suspend sukan the Madhya Pradesh tong school curriculum ko Hindu Mera kalam kathai khang sulokan meta Congress ripian mangwai indaw kane Israel rina Gaza te insana pal amok wi zeng rina ri adawdat migan ko gan rigdai na kanai suloi lauda kan thei tuna sae khap mai khau mai goina sports songcham ni thai cham lo ko Euro Cup 2024 tong dolanun tali ka mai match ko Switzerland khani Germany rina goal akhat chalana draw tat kan the second match ko Hungary khani Scotland tali ko Hungary rina goal akhat chalona ngam kan the Anyau thong match rina 12:30 am ko Albania khani Spain retali pani kuma khadarina Croatia re Italy tali pani asai tong ka bisu me cham tu hau khrena loi lo the thon khu the